hwan ni adamfo ansa na de obeye no waye ebiam so se wo ye obi a se de Nyankopon bo me ne umie no anwe na ode bo wo no eno a na ode bo me a wuntimi nya saade no na wo sa dwene se amanfo te a ede no mo beka se wo man sa nyema ni nyina hye mu edwene abusu a wo firi mu ba sa nyema no wo nye okay unless e bia eye mere friend hello hi na wo call baby eno nya adamfo medical kire adamfo niema obi na obi fa ayonko a ewra omoye enti se sa niema ni nyina classify se nipa ewra ye madamfo a eni kwan se difufo so na mo yiwe eni kwan se wo yiwe because oda onante a wo nante eda ho a wo fa hye ebi mu kra exchange ntade okay okwa wo ne na okọ no nya bia wo ma wo bi enti eba ne sen e na okọ fa ne kunu ana okọ fa ne boyfriend na se wo nya damfo pa Peggy ehwe ni sei enti wo de na ya site example se na ya na ye wadamfo ebia no akohia wo na ma na akohia man bi unim se na ya ne na ko out da e na wo ne ope wo na wapene mo na ma ware kwan so wo de na ko hu abusua na ya nya hu no wo fa ne picture nchwe no won kan ho asem nchwe ne da ba moko woni nipa no mo sign what dey meet you ya so de na ko hu abusua esan se makwa adu some extent bi a e wo sa ware bem wo anya ekwan anase wunya ho nka nchwe wadanfo ye mfa ne sa na se hu se woni na ya akọ out penya obepina ware ne so ewra me ntumi mpene so da na sa na ya nyunya na ya ye menua o ma me ba no onya me ma me ba o papa ba no debi obusua no ne bon tombe me ni mo enton bia nanso esanse ya to nse didi pen no e kame akoye se me ma me na wo no o ma me na wo me di onu didi na we wonam obi betimi ayesa but me de me ntumi nya sade entu de o da so gina de wugina me da so gina bebia me gina se nipa ne wo sika wi ase nyina e de niska na wo ho kyereo e de ani aho kyere o wa ho hiehie mu na se nipa no aba wanim osina na ya nti ompe ewra se mekwa kofa na menua ne betena fie su aha haide me ne ye de ye me a ewra nka nye me de o pasa nka wanya ho anko o se de na ya panko wanya ho anko o ja ho ko wonim se asem sinipa banu ntemu a ewra se omumienu nya obi abeka ne de but e kame akoye se obi enu a wo ka no kre enti jam no momfa o masem ntino mu ba bi e kire ubo na mane na waka che o se sei ni ne nam so a me ne papa kro ana se be ma kro ntemu teye na be ma no so kire na ya ne difo a still na wo so gina de ogina me gina bebia me gina wugina de wugina me gina bebia me gina wugina de wugina me gina bebia me gina era empo na ya ne ka kire wo se kọ no wota wachi a wugina de wugina onti mi nka nchem se me nkọ na me ota machi enye ono ne be che me be me wo se me ne tena na ni ade ntina won kofa say ya mawa because uhu no na won kan kire ne ma ne hu se ne x no na wodo ne wo ho enti e ba ne se na uhu ya say na teko me kai niema bia me ne na ya no aye pen wonim sa danfo otimi yi nipa ma obetimi ayi wa ma all right but okotena se na so wo dwene no ye nipa obeba bakaba be pa acho ewia so you can never say never enti nhwe de asim prempren enyina so mfa ntue nipa kro ne kaira